Da kajing sngaurit ong try ke Hull City yakini kitin shua ban yakun ya ke Manchester United andai ka bajia pat hadin. Kajing elakai ha Premier League hapring ke Hull City bat Manchester United bat hashwa jong kene kajing elakai na kaleng utrai jong ke Hull City wakun. Ula keren da kajing sngaurit bah. Haka ba ula ong ya kini kitin. Ladangin yo tang si point ru kat no kalong kajing men na kabenta chungi. Kajimut kalong ba utrai ka Hull City ula tip ba ke Manchester United ketika klub ke bakrau. Kumta ula sngeu ba wat kajingnya kait bat ke Manchester United kan long kajing chop ke bakrau ia ke Hull City. Andai kajing lekai kala da ke ba pela. Hadin ba ke Hull City kala pelim ya ke Manchester United kala wan roa ia ke rekod ke bakerpang. Ke Manchester United kala syarem ha ke wena ki tim ke badang kiu themai sya kalik ha ke opening day nongkong ha ke history jong ke klub. Kanai kadai kajing syak rem ke bapelengok ba namar ke Manchester United kala sedang ia ke season da kajing syak pelim na ke tim ke barang kiu themai. Kawepat ke benta bakongsan ha kanai kajing kai kalong ba ke Hull City kala thau bun kilat thep gol ke bakrau pannya ke Manchester United. Kumta kamdai tang kajing yo jingye phera ke skor handai ke Hull City kala ilakai bah madan bat penbor bha ya ke Manchester United. Hadin ke final whistle Michael Carrick bat ki player jong ke Manchester United kilami namadan da kajing sengau si bat jingdu mensim namar kila kemit lenti ban stang bahaya ke season handai kajing lekai kala kut da kajing syarem. Haka ba ke Manchester United kala syak pelim da Leonard Goal ia ki goal jong ke Hull City la tep dau ajai ha kemenit ke bakan nyau baru Mendy ha kemenit ke balai pupra.